Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam gi matangda Nabi alaihi salatu wassalam sina Dunyada lae Hazrat Amina gi shikam mubarak ta hamal loina leire sigi marak sida kari kari Allah gi maikei digi mating tawkibano Allah gi maikei digi kari kari in'amat tawbano haibaduma aduga jis din Nabi alaihi salatu wassalam sina Dunyada tashrif awri oibanu mitsi sigi matang sidagi neba Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sina haib Allah ta'ala na Nabi alaihi salatu wassalam gi wiladate mubarak ki matam se sigi sida asman gi thong loi namak amasung koi jannat ki thong si loi namak hangdok pikhrabane asman dagi farishta kuma khrabani makhoi Nabi alaihi salatu wassalam ki ziyarat ki damakta sigi hadis se mamangda koi nahi na khare mathangi sina Hazrat Usman ibn Abil As mahaki mama se sigi sina hai kariyan hai kanda aina adugi ahingadu janabe Rasulullahﷺ si pogak panumit sida Hazrat Bibi Amina radhiyallahu ta'ala anha gi khidmat ki damakta isa hazir oiramme mahaki mayum sida isi chalamba matamda mahaki mayum sida aina urisi karina ui hai kanda sumda khaki nur ki atop posak ama fobo uramde ungan nga laga leiramme aina malammi karina asman dagi ikoi thawan misak sing chi loina makum thare aduga Hazrat Amina ki hujra leirisi ka leirisi ga yamna nakchinna la ammi sina kum thraga yam nakchanna ba mong da chum tam na changchal ammi sine ba aina engonda malammi aina wakhal tawrmi karina tasingna makyoina masigi sitara singche aingonda oina la aga aingonda oina paithra aga tara adra haibagi mamonda akiba mo forum me habid thawan misak china asman degi kumthrak pasimana malam me habid kumthra isi karigi Hazrat Amina gi kamra sigi manakta ne ba adu mana malam misina aingon ta tasing na makisi asigi thawan misak chin sum kumthra aga aingolom ta changchal isina de aingon doina tarakadra haibisi akib lenam me Usman gi mama sina jo Nur Mubarak Huzur sallallahu alaihi wasallam gi wiladat ki mamang da ukhriban nur si abiti pogak tringi da pokka daba matam sidaneba asman de kuma iba nur mayam sinchi adugi nur si ukhriba nur si karina asagi mahakna lakma matam da kamanum sida nur gi atopoda amu ho ukhide dana sigi nur si kanano haibudene sigi nur si farishta sing chineba sumna khaki Nabi alaihi salatu wassalam gi khidmat gi damakta kumak khibane makhoi gi farishta sing chi gi maithung sing chi gi angan bachina nur roina uhan bane adiduga asman degi kumak khriba asagi thawan misak khara kuma aga aigi ina omda tazal adra haibegi aingonda tuklawramba phorambase aina urambasi kumuk pasi sigi si asman degi ikhoigi farishta kumak pagine ba makhoigi maithungi mangan china thawan misak kumna urammi haibidne makhoina kuma isina karigino haiba matamda makhoi si kuma aba matungda maghrib dagina mashriq fawo puri dunya sida makhoi sina loina mak feli khraga Hazrat Amina gi hujra se koijal laga laibadune adu khakkene ahan banur lairibim nur si kuma iba nur si Nabi alaihi salatu wassalam sigi sumna khakki khidmat ki damakta kumak bane mathangna kuma iba nur thawan misak kumna kumak khrisina Hazrat Amina gi kari singche ka singchi koijen laga laina ngai gi damakta ne sigi mamang da su ekhoi gi uchi kumba khara kuma aga mahaki kamra si loina ma kupchal laga tham khara bane kupchal li du su dunya gi phattaba ekhoi gi nazare bad sugumba mayan singchi changdan ngai gi kupchan bane
amaka hai Hazrat Amina sina mahak na hai Hazrat Amina sina tasing namaki Nabi alaihi salatu salam ki wiladat ki matam sida pogak po matam sida nurama thogak pasi uram mer sigi nur sina maghrib amasung mashrik puri dunya se amak hanlaga loina mak ngalhan khiyeba aduga adugi nur sigi manungda aina mulke sham gi mahal si uram misine Syria da laiba mulke sham hai ji Syria duni bugo aduda uram miba laiba mahal cha ingonda uhallam misine chida kana bada hairi se karin hai kanda tasingna maki Quran gi manungda nur amma zikr tawridana ishara tawridana sigi mamangda sigi larichina hawdringaida adugi Quran dugi ayat ki manungda laiba nur si sigi nur sine ba qad ja'akum min Allahi nuru wa kitabun mubin e logo e miyoy basa khuda ta'ala gi maikay degi nakhoy gi manakta nur thaakhrabani haibadune Allah na adugi sigi nur simakne Mashriq amasung maghrib foba yawbasi mahak na uba matamda sisida hiningi si mahak Nabi alaihi salatu wasalam gi nubut sina dunyada Nabi sina thogla abu matungda mahak ki nubut si puri dunya si yawgani haibadune ba amasung mahak na mulke sham ukhri si mulke sham gi mahal si uri si kari gino haib matamda Nabi gi hukumat si mulke sham gi saltanat foba yawgani haibadune ba silai resipo Nabi sina thogak pagi mathangi hadis sengoba tarjama da Hujur sallallahu alaihi wasallam si Hazrat Amina gi khitang sida munnata ragadi khoi de nungai bam pokane bako munnata bhai besi engoba Nabi gi matik magun si lakadoi me mathang si yam sangi adon mathangi Hazrat Amina sigi batan mubarak tegi Nabi alaihi salatu wassalam si thoge eba thoga aba matung sida Hazrat Amina na uram misi karina ui haibam ta huzur si thogak paga sajida dane ba takhres huzur si mabuk manung sidagi thogak paga sajida da takhre adugi matung aduda sajida dagi hagole makok si thangla am matung sida mahaki angushta mubarak si makhut khudumbi mubarak si asman gi maikei da thangatle adugi matung aduda yamna nihayat fasih zuban ke sath yamna singna ma haram la ilaha illallah wa inni rasulullah sajda da tare adugi matung sajda de hogla ab matung da la ilaha illallah si so lagane ba gawahi piri besi kana amata laite lakpa aba mapu magar sumna khake tawum Allah khaktani amasung aisi Allah gi rasul ni haibesi mahak na hek mabuk manung de thogak baga sigi gawahi si piram me sida nukta sida hairi si la ilaha illallah si lairi ba zikr mayam sing sidagi khoigi phaba aphaba zikr ne afzalu zikri la ilaha illallah khwai zikr mayam sing sidagi khwaidagi afzal oirisi sigi zikr sine hadis pak ta la ibsumaina mahak se afzalu zikr la ilaha illallah si oirisi sikari matang dano haiba matamda sigi matang dagi sune kari gumba sida hairiba nabi sine hek thogak pa matamda asagi la ilaha illallah si soli dana sigi la ilaha illallah sidagi hena phaba koi atupa zikr malai ramaba adi taragadi ahan ban nabi alaihi salatu wasalam gi zuban mubarak tegi thokhan gadoriba kalima se adugi kalima du oiram gadame hairibe adi taragadi sidagi hena phaba kalima amu phaba leitre haibidune aduga zikr khwaidigi phaba afzal ohelisi sumna khaki nabi alaihi salatu wasalam gi zuban mubarak tegi ahan ba mahak ki bol si ohen krisi gi matung inna afzal zikr oibane aduga mahak ki aroi begi kalima ahan be kalima su sigi kalima su oire aroi begi kalima su sigi kalima sine ba Allahumma rafiqil ala la ilaha illallah sigi kalima se nabi alaihi salatu wasalam ki aroiba zikr sisu ewa sigi mamangda Hazrat Isa alaihi salatu wasalam dasu nabi alaihi Allah taala na gawahi pihan kiye Hazrat Isa gi matangda Hazrat Maryam se Hazrat Maryam alaihi salatu wasalam
सिगिसी अल्लाह की मैकैदगी हजरत जिब्राइल की जरियादा हुकुम तौरे ए जिब्राइल चलो अदुगा महाकी मबुक मनुंग सिदा हमल फेरी हनबगी हजरत जिब्राइल से लाए हजरत मरियम की मनाक सिदा यामना अखोगी मसक मतौ फजना लाए लाब मतुंग सिदा महाकना लैरिबा कासिगी मनाक चंगसलकपने चंगसलाब मतुंग सिदा मासे कीरे हालांकि हजरत मरियम सिदी अदुकी मतिक सेंगना अल्लाह की वलीनी अल्लाह की असेंग बंदीनी अदु माना लैरिबा कासिदा मसक मतौ फजब नुपा अमा लचंग पाइबसी मादी पाखत पताबनीदना नहाक कनानो ए अल्लाह की बंदा नहाक अल्लाह की दबरा करीनो नहाक की नियतसी एना खल्लगा असाई हजरत जिब्राइल सिना सुम चंगे माकना सुम मतुंग छंदोए लास्ट मतुंग ददी दीवार लेरे दीवार सिदा ngaaba matam sida hazrat jibril sina karim ta masasi sok tabida haire ai se hazrat jibril ni sine hazrat jibril ni nah ki ganu sine allah ki me kai digi sigi hukum se lakpani huji je khudakta nah delivery ta godori mi sine virus angak pasi allah ki me kai thi angak pane bisisu khudak ta delivery ta gani sine अदुई मतम मदुदा आइदि करमैना कनामता नुपाम गसु मरी लैनेदे करीमता लैते अदुगुंबगी सिस्टम करीमता करमैना नुसिने अदुगी करीमता नहागोंदा पखतपा लैगेनो अल्लाह की मैकैदेगी हुकुमता लाकपनि सिने सि मुमकिन करमैना ओइगेदोरि अदुगी मतम मदुदा हजरत जिब्राइल सिना मागी मसासिदा करीमता सोक्तबिदा मागी फुरित की गिरेबासे खुदांगसे सिगिसि ताप पायरे मतुंगसिदा काम बनेबा हुजिकी गिरेबा मनुंगसिदा मागी मचिनसिना नुंगसितसि कमजनबने नुंगसितसे हे कमजनबा मतमदुदि खुदक्ता अखोइगी मासे करी ओइरे प्रेग्नेंट ओइरे था मपनगी अदुगी मतमदुदा महाकना अंगांगसे समझलगे सिगी वरी सिगी मतांगदे इंशाल्लाह सुसुइ सोइतन किनो नुमित अमा हाइबता आइना तहनिंगी पोसी करिन महाकसे डिलीवरी ओइरबा मतुंगसिदा अमका हजरत जिब्राइल सिदा हंगिमेबा आइसे अंगांगसि पुरगा आइगे कोमगी मनाकता करमैना चटकदोरिमो अदुगिने नंग करीम खल्लुगनु नंग सुमना खक्की अंगांग सिदा इशारा तौ अदिदुगा नंग सि सुमैन हायोबा आइसि रोजा हेली हाइबसि एम हाइरो अदुइ मतमदुदा रोजा सि मखोइददि वांगांग बयादेबा रोजा सिदा इखोइदा खक्तने इखोइदा लहनबे वाने बल्लाना रोजा सि हेलबा मचिन हेली लोइनमक हेलेबा अदुना रोजा हेलगदि वांगांग बयादेबा मोइदा आइसि सुमना खक्की आई रोजा हेली अदुना अंगांगदा आइना इशारा तौ हाइबदुने अदुगी मतुमदा कोमसिगी मनाक्ता नंगदि अदुनी अदाने अखोइना ख्वाइदिगी फबा नुपिने खल्लं करमैननो अंगांग पुरिसि अदुनी अदाने हाइना मतुम आई रोजा हेली वांगांग बयादे अंगांग सिदा नोय वरी सानबि हाइबिदुनेबा अंगांग सिना हाइरिसि करिनो हाइकन सिदा इरे इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي سيجي سنة بسولي قرآن جايات نبي سيبودي أدو قرآن جايات سيدا ما هاي سي أي سي تسيغ نمكي كري الله کی بنداني أيون دا ليرك سي بيكي بني الله تعالى نا أيون دا أدوكم لبا ليرك سي إناية تورك بني أما سون أي سي نبي بركت والا semak kadori bani na Quran supir kane habdi Hazrat Isa da pe ibelari tu pera kadori bani engonda nabiye barkat so engonda sembi kadori bani taseng namaki Allah taala na engonda namaz ki su wasiyat amasung zakat ke hukum su tarapani sine bhais Quran se gayat se adubu nabi alaihi salatu wassalam polam ani ne bepirisi lairik pirak pane namaz ki zakat ki polam hum haidare zakat ke hukum tarapane polam amana नमाज के हुकुम ज़कात के हुकुम ने बतौरे बसी नबी अलैहिस्सलाम न सिगी वफम अनी से अदा तौखर बने महाक नदी सुमन किचिन खक्तने भाईरी से नबी अलैहिस्सलाम नदी डायरेक्ट अदा तौरगने ला इलाहा इल्लल्लाह दाहिनिंग से महाक अमसुंग पूरी दुनिया सिदा लैरिबा सिसिंगसिगी अल्लाह महाक मपु महाक अमसुंग पूरी जहान सिगी बंदा ने हाइबसी महाक ना हाइखर बनेबा अमसुंग खालिक सी अल्लाह ने हाइबसी सु ला इलाहा इल्लल्लाह सिदा हाइखर बनेबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिगी सिदा महाक सी रसूलनी हाइबसी सु अल्लाह की मेके देगी किताब अमसुंग कुरान से थारकनी हाइबसी सु सिदा इशारतन तौखर बनेबा हजरत मसीह अलैहि सलातु वसलाम हजरत ईसा की मर्तबा सिदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मर्तबा से हेन वांगी सी करम मैननो हाइब मतमदा
Hazrat Isa alaihi salatu wasalam dadi sumna kaki magi chinban sina hai beneba aingonda namaz ki hukum tawri ena adu nabi alaihi salatu wasalam nadi hek pom matam sida sajidada taraba matung sida puri dunya se amal tawraga puri dunya sida enghan khabane engona namaz ki matik magun se adugo huzur sallallahu alaihi wasallam sina paida hek tarap matam sida ekhogi amal ibadat ani neba ada tawraga ekhoida khangan khribasi ahan bada la ilaha illallah si matam chupada Allah amma khaktani Allah gi haibe ingani Allah an haibe posak khudim makta ekhoi punchilin gani Allah na yada ba thabu khudim thadokani haibe si siema aduga ani subadana ekhoi namaz khungani namaz si thadoi haibe si sigi siga loina raga leiraba adui taraga de sigi amal si शरीयत के मतुंग इन नसु ख्वाइदगी अल्लाह का नक्चिन हनगदबा अल्लाह का मरी लेन हनगदबा अमल नेबा सिगे अमल अनीसिना अदुगुम लबा इखोय पुन्नमक से नजात फंगदोरिमि जहन्नम की लंबी दुदे कैथोगा जन्नत के लंबी दा अल्लाह ताला चलहनगदोरि बने सिगे अमल सिमक नबी अलैहि सलातु वसलाम न पोगक पोगा इखोयदा खंगन खरबने अदुगा ख्वाइदगी कमजोरी ओइरिबि सिगे अमल अनी सिखक्तने अतैदबुदि खरा खजिक्तो ओइरगसु तनरे अदुगा नमाज सिमा पूरी दुनिया सिदा मुसलमान सिंह पुलप पुंसल लगने नमाजी की मसिंग से 2% परसेंटेज अनी खक्ता जो मतम मंगा नमाज सोली से जो मतम मंगा नमाज सोली से चामदा अनी से मथाजा बिरो चामदा अनी खक्ता ने अदुगा अम्मा ना हेरो उरिसी से तीन तक बा अदुगी लिस्ट इन चाला सुचो शेद्रमा के आई हरके अदुगा चामदा अनी लेरेदना नमाजी की करी से हालत से अदुगा एखोई चिनबान की हिफाजत से सिगी सिदी मौलाना तारिक जमील हाइबगी मतुंग इन्ना चामदा अनी नते चनीदा अनी नते लिसिंगदा अनी नते लाखदा अनी नते लाखदा सुनते करोड़ सिदा एकातो का यौरंग मद्रा हाइबदने एंगा काम सो लगे एंगो मुसलमान जिन करोड़ सिदा गिने परसेंटेज अम्म फोबा याउदे हारि में जंबर बात तौरम लैरमनी शैतान से ना सिदगी एकोइना नमाजुजी सोलनी तालीम से फजन तारगा थोगा सिदगी हिफाजत के साथ ओइदब ngang अल्लाह की अमानत ने ना खल्लगा हिफाजत तौबी से करोड़ सिदा फोबा याउदे हारि में कया सो लगे से नबी अलैहि सलातु वसलाम ने दिसिगी लाइटोन से थांगदो अग तागम बने सिदगी नखोई नजात फंगे है तारगा दिसिदगी हिफाजत तौर सलोना बरहाल अदुने बलैरमी से नबी अलैहि सलातु वसलाम तसेंग नमक क्योइना सिगी अमल अनी सिनेब अखोइद खंगल मिबसी अदु सिगी मतिक मगुन सिसु महाक से हेक दुनिया दा लाकपगा अखोइ पूरी दुनिया सिदा लेरिबा उम्मत दोइन मक्ता खंगल लिमे सिगी अमल से ख्वाइदगी मतिक मगुन लेबा अमल नि सिगी अमल से नखोइ छुछु दुम की थादोर कनु आइबसेमा अदु दने बे खोइने ख्वाइदगी सोलिबसे अल्लाह ताला ना अखोइ पुन्नमकु अदुगम लबा अमल अनी सिदा अमल तोबि तो पिना बिबोचन